Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami. Atio murisi wa Western Nyota TV mmetabananga Reverend Nelson Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma. Nyinya so karibisha nendo kubora mbwe karibu ndabe changa ho Western Nyota kuri Lwakutanu ochaka saa moja na nusu chechuri nibu karibisha mbwe nanange ile kunyola kurembo siya Nyasaye yabana luma nafwe Nyasaye bongere mikisa anyola kuperesea hali kanisa riefwe Saints Covenant in headquarter Busia County as Askofu Christopher Funja na nyala wanyola unamba simu 0722365269 nino ndramo 0722365269. Karibu mwami Atio mno karibu mlori wefwe udalilwarero ku TV no ya Western Nyota mwe kunyole wekalala nawe embosi ya Nyasaye ya kasle udalilwarero mmetabananga Reverend Nelson Ofunja nindi mwai mkanisa ya Saints Covenant Huruma ni kukaribisha mwe ile kunyolo ubura wale Nyasaye ya kasle uliwefwe udalilno manyembe Nyasaye cho tuberesea habi yecho nyola o dira maisha kao nendo halaka lako baniwe komba nyolo hora maisha kao lweso ndaha unyolo fungula no bla malala ili unyolo uraka la kinyasa tukasire mwami Nyasaye okwe basa kubirotyo mno ulwechuri ya blano ulwe habino omwami dalulai wo hore wo kwanisye ili mwami unyolo urra ombosi yao otlawori nyokwe basa ula osimlori ulo bana urra mboskhasi ya blano mwami cholo malumande brimlala wefwe ili embosi yao inyolo tretoblamu inyolo tretra baba onunula tulamboe botre trobu hiri maisha kefwe ulwe niyo kuringaraho no kusaba buri hase ulo banatekereza manyira mwenyo komba ho moyo kwaye mbumwa munyolo mtusaho abundo alala kumwirandi we basa kukaribisha mwami mbonyolo lomalmani myoke fo vitamta Yesu Kristo usaba kusubira amen. Karibu handi mlori wefwe mbe kunyole ohuraka lakini saa pangire actually eshasi ablano ndaha kulomalme umbosi mbwe ohurindrisa kwa orindrisa sinot la kunyasaye no rindrisa mungira sinasiora sioringara kunyasaye wao mulusungu kunyela kwabo lambwe what is your expectation from the Lord ama muluswahili mbwe ni matarajio gani yako kutoka kwa Mungu wako lwese sinasiorindrisa kunyasaye wao sinasiorindrisa ndaha kulinga leho mbaha kidogo lukano luandikwa olumundu la Yesu yanyolo kuonia mu alabet seida ne endagani wala mustabos ya Marko nane nyoso mase enya kidogo nya ochakol nyalwa kabiri na chibiri some mpaka huo nyalwa kadatu mana hunyolo kuburaka lakini Nyasaye alumalo manafwe ndagwe nchoso mamulu Swahili ndagani wala Marko nane nyalwa kabiri na chibiri mbwe wala mbwe wakafika Bethsaida wakamleta kipofu wakamsihi amguze akamshika mkono yule kipofu akamchukua nje ya kijiji akamtemea mate ya macho inasema akamtemea mate ya macho akamweka mikono yake akamuuliza waona kitu mstari wa 24 akatazama juu akasema naona watu kama miti inakwenda ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake naye akatazama sana akawa mzima akaona vyote waziwazi. Mstari wa 26 olinyalo akabina sasa mambo akampeleka nyumbani kwake akisema hata kijijini usiingie
toka Yesu na wanafunzi wake. Nimefika tu, ilikuwa wacha tusome mpaka mstari wa 26, yani kwa lonya lwa 27 kwa kamirawe na ocha kakabiri na kibiri kwa 27 ni ndaha kulingala kuma kwa kanunga lumbore mbwe okulindisa kwao ama sinasila sio lingara kunyasaye wao, sio lindisa otula kunyasaye wao ama otula kumwami wao. Lingala ama kuwakano ki endagana yale malumaho muhumundu uno wari omuofu owari ni halala na rindrisanga nendaga ni bolambwe abandu banyolo kumureta niba murete mberi wa Yesu Kristo niba saba mbwe Yesu anyolo okumudiraho ili anyole okubona ne lingala mbwe Yesu yakole sindu sikabuhane esindu silisia tofauti ngotwe eweno chile mu kanisa ama no chabundu obechanga no parisa mbwe sina sio bechana no lingara hombo onanyolo kunyola omundu uno abandu bamureta nende ungaliecha yamanyamangaliecha ku Yesu Kristo yari amudiraho omhono kwae mbwe ili anyole okunyolo okubona nendaga ni bola mbwe nyamalo kumureta Yesu yakole sindu sikabwani nendaga ni bola mbwe yamudiro omhono kwae namutusa okutula mu lukongo lula oluyarimo mu Yesu yamutusa mu bandu balabiyari abari bamuretere yamutusa mu lukongo lwawe mbwe akinyolo kumuyira abundu mana endageni bona mbwe nyamuyiro ewanyira Yesu handi yakole sindu sikabohani estari omundu no na lingara ama balaba mureta bari balingara mbwe anahola kuloba balingara ngambwe naye bamureta anataho muhono ne ananyolo kubona kuloba bari bagurire efuma ya Yesu Kristo ngewe ourire efuma ya Yesu Kristo wa urefuma ya Yesu Kristo luono luhongo mbwe Yesu awonyanga Yesu arelanga Yesu aletango ohiri Yesu abesanange ehabi nano we kombere marahangi ochire mu kanisa nisogwene obuhongo bwa Nyasaye asogwene ho amakari nani wacha mikutano hacha mabukana kari mbwe ili winyobo naho omuhono kwa Yesu niko hadira kuli wao lakini marahangi bandu sibanyoro kubona kulwasina kudoba Yesu yanyolo omundu no nyahaba mureta nibabere nende okulingara mbwe Yesu anataho omuhono kwa na ananyolo kubona Yesu yamubukola namutu samulu kongolula na enonyo nyinya kulingale esikera Yesu natuso mundu no mulu kongolwa enonishe kulobo mundu no yari nende mahuwa ko lukongo akari mukati mwaye kiyari na manyire mbwe binakola biti lulongali yari na haringare mbwe ninda chaku Yesu binakola biti aba mureta niba manyire mbwe ngalo kuimwira ku Yesu bamanya mbwe iwe enahane embera Yesu anahoramo mwana chisana mutaho mukono mbwe nananyolo kubona lakini Yesu amubuko na amutusa mu bandu bano bamuretere amutusa mu lukongo lwawe amuyira aundu ewanyu lukongo mbwe ili anyolo hola hadini ya moso wanyu lukongo asiyete sana mutaho mahononga lubari ba parisa ewe no chire mu kanisa ori mu luwaye ochire mu kanisa obere no dahasindo fulani omuchichanga no manyire mbomwayi anata muhono kwaye akuli wange mchungaji wangu anata amwaya muhono kwaye akuli wange nindanyolo kuona ndanyolo nyole khabe chira chimba nini ndrisa lakini ringala kumaisha ko mundu uno endaga ni bola mbani ya khaiba khamureta Yesu yamubukula na mutusa mu bandu bana Yesu yamubukula na mutusa mu lukongo bwena mute erwanyu wa lukongo ni amalo mute wanyu wa lukongo endaga ni bola mbu Yesu yabukula na mfucha khomate mumoni chai ngotwe wa khaberiwe ya khaberise mbu Yesu mbo mwayi wao ulawo yibahuireho akhufucha mate mumoni chao wahapare oparasina lingala ndeteba Nyasaye nafunura mbweni sine sikera Yesu nafucha matemu mumoni mcho mundu uno karbo mahuwaki Yesu yenya okwekeso mundu uno karbo mahuwaki Yesu yenyo mundu uno anyolo kumanywaru omuofuno mbwe anyolo kumanyirisa anyolo kunyolo kuweka mahuwaki Yesu yakola kuloba Yesu yari ndo kunyali ogo kumuonia nari mu lukongo lwawe Yesu yari ndo kunyali ogo kumubereso kinasi mu lukongo lula
lakini sikera Yesu na mutusanise handi sikera Yesu nyamute wanyira abandi becanga ni Yesu yabatecanga ho mahononi baona ye abandi becanga ni Yesu abalamira sane bintu biyekola lano balaba mureta banyola okuringara mwe anakola sangalwa holanga mumbera ida ya kawaida lakini ngaliba mureta Yesu yamubukula muhono na muire lwanye amuterwanyi olukongo na abukula handi amufucha matemu moni omundu unomanyire mbuyeteba esikera Yesu nafucha matemu moni mwange nisi aparati akulu wange nishina esembe hane mbero manani kuwela mumberanga ino mbero mundu tenyara kuwela mungiranga ino mbare mbandecha ananda honkono kwe lakini lingala Yesu yenyo kwekesasi Yesu yenyo kwekesa mundu uno mba ingawa eofani lengo mundu bandu batemere mate obere mundu bandu bari bamala omalao uno esubira yawe mbo wahanyolo bukabuhani wahanyolo buhiri wahanyolo kubona ne bari bebushi ne bari basiyani bawe ne bari bandu bolu Kongo bari bamala kumanya mbo uno sibinyareha ne kulweso Yesu ngali yanyolo muno uno yamanya mbo mundu uno na mbiri mundu Kongo no omundu uno na menya mumbera yabe nari abundu wano esubira Yesu nanyolo kingu hola okunyolo okuhirwa ne kulweso nyinyo mutusamulu Kongo muno nyinyo kumwekesa embera engalu ifwane mwabere mundu kamo babere bafuchira ho mate abere mundu babere bamara kwekane haliye ne babore muno kesi kanyara undula bandu babolanga bo bandu bakutupira ho masafu ama batu bateme bafuchira mate bamanyire mbo kaukano kama lo hayihana akaukano sikanyareha no kulweso Yesu amubora akaukano bo Kongo lo babore mbesikanyara nyinyo kutaho wani Kongo lingale Kongo lumanyire biti kulondana ni nawe Kongo lumanyire mwewe omahuwakao kachakati lakini Yesu akubukulanga na akutaho luwanyi mbwakute owanyi Kongo na ewo oriala winyanya saya hore nisina okuringara ho okulinyashaye bariwo bamulingara nyasaye bwana hole bindu mumbera ngaibada hiramo bandu bariwo mulingara mwese ninjesa mu kanisa ninda chani nduse esiwanwa nyasaye ananyolo kuhorra bino ninda chani nda hola sino mwe nyasaye ananyolo kuhorra bino wa harikhere nyasaye chamungira ye changaluwe kwanira owo mundu para mwe nyasaye wana kuhonya okubitira mu becabao ana kuhonya okubitira mu bekubao ana kuhonya okubitira mu bandu bo Kongo lwao ana kuhonya okubitira mu bana bemwe lakini Yesu nyengera nyasaye nyo kuhonyisira kaba nyasaye nyo khole shindu sya esikabuhane mu maisha kao mu bulamu bwao mwe anyolo kuleta tofauti motabola mu Kongo lwemwe otabola nabana bemwe otabola nabekubao abaretere okureta obukabuhane mu maisha kao khulwesho nyesikera Yesu na kulumundu uno na mutewani wa Kongo ne hani na mufucha ho mate omwekesa mu Kongo lo kufuchira ho mate Kongo lo kufuchira ho mate lakini sikasya ulano nyinyo khweya mate o masikakao mbonya sayenyo malao okulira kwao yenyo leta obukaluhani mukati mwao nyenyewo otekere sembosi ya nyasaye sikasya ulano onyala waba mungiraira ibandu bakufuta ho mate abantu bakuchaya abantu babole mbuno kesi kanyarehana Kongo lwemwe luhuka Kongo lwemwe lubola mbuno kesi kanyarehana unongira yaberemo omenya kuyamenya mudala mno na nduri muhana shuwadeha ora nduri mushiyani onyahana mudala mwe Kongo lwo haya Yesu aruda hotule mu Kongo lwemwe wamenya winyotekeresa biyo Kongo lwemwe lubola winyotekeresa bandu bolwigulo lwemwe babola sonyo kutekeresa nyasaye wao sonyo kutekeresa bala kalaki nyasaye bola abantu bangi benye kumenya ngadu benye badaha benye kumenya obenye ngadu Kongo lwalu bola ndanu ndubula lwemwe lubola mahuwakati mbona nabamudu lwibula lwemwe mpaka obitire mu bindu fulani mbohonyolo kunyole khabichao wabitebya moyo kwao wabikhala khumana bya nyolo hola okubola Kongo lwao kulwesho Yesu abola bwenyo kutusa yanyola nabona mundu uno omundu uno nadonga mu Kongo lwe omundu nadonga mu mbero Kongo lino asana nyolo kunyolo bukabuhani kulwesho Yesu yamudiro mukhono namutuso wanyu wa Kongo okumwekesa mwe nyinyo kutusa mu bandu bwemwe nyinyo kutusa mu mbera ino yoberemo nyinyo kutusa mu kalaki bandu bakuparire nyinyo kutusa ili onyolo kunyolo kubona ewe nyasaye nyo alomaloma ninawe sikasi abulano alomaloma ninawe churi abulano yenyo kutusa mu Kongo lwemwe yenyo kutusa mu mbera ye family yemwe yenyo kutusa mu mbera dala yemwe mwe ili anyolo kuleta obukabuhani maisha kao wakafu
bafukirire Yesu ngalwakhudire barwo bangi owinyonya Yesu Nyasaye akhulangiro cha mukanisa lakini winyocha mukanisa ndo lukongo lwemwe winyocha okusaba Nyasaye lakini winyocha ndo lukongo lwemwe bimani bifanani yande sina mwe ewe waonisiwa onisiwe lakini winyo kucha mukanisa winyo kholama kwa Nyasaye lakini winyo kakholanga lusialo sikhola Yesu abolamba habasona nyolo ukawhani sona nyolo khubona Yesu ni amalo mufucha ho mate nyolo muteba na muteba mbwe obona ko sindo omuntu nabola mbwe ndemo bona khokido obudini lakini mbona abantu ni bakenda lakini bakenda ngemisala obona ebintu maringuriyongo obona ebintu bitachira ni bitakwanira obona ebintu isibo shindu Nyasaye nyanga yenyo khudibaho handi wabonisibo cha mukanisa lakini ucha kubaresi ucha kubalakosi okenda nendunwi khala mulubucho lolukongo lwemwe ewe ne orubona bindu malyungulyungu obone bindu mungira itanya hano kubona Yesu yakudira khona khuretwa buwonia munyumba mwao nareto buwona mudala lyemwe lakini shikere ngenda yao esikere we no khole bindu bikabu khanenisi esikere no takhola ko bindu nga Yesu abanadaha ngalubuwonia udaha mbo obeno kenda nishina nyosikera no tabone bindu bilai nyosikera no tabone buhiri bwao mwe mundu unayechana bora Yesu mbone bindu yani mbone abantu bakenda lakini bakenda ngemishala ni khulwesu Yesu namudira khandu wa khabiri wa khasabiri Yesu yakhudira khulu wa khabiri wa khasabira ko Nyasaye yakhola ko shindu lwa khabiri maisha kao mbo obone bilai ndagani bona mwe Yesu yamala hanamu taho mukhono kwae mwamana na musabira mbahani mundu unomana na abone bilai ngotuweho tarajia shina ndagani bona mwe Yesu katasi yanyolo kusaba ebindu bindi byoru bitramo binyotule munge fulani benyo tule mumera fulani yobere mu lukongo lwemwe Yesu siyanyolo sabiro muduno yamubukula sana mutusha mu lukongo na mutaho mukhono kwae na mutaho amufuchira mu mate omwekesa mwe obere mu bindu bitahoera obere mu ngira itakwanira obere mu ngenda itahoera nyinyo tule mu lukongo lwemwe na mubora hana malomu omutaho mukhono kula ni achako bona mubora mwe otafunyaho mu lukongo lwemwe abandu bangiwe Omar Nyasaye khuonisyo bulamu akhubere shobulamu okhutula malwaye akhulokole okhutula mu misambwa akhulokole khutula malalu okhutula mu bindu byali ebyengero ebindu bikabuhane lakini urufunya mu lukongo winyofunya mu lukhungulu wa malwa winyofunya mu kukenda khulo wakendanga winyokendera bala abantu wakendanga nabo nibakhwekesengira chitakwanira ngofunya mu lukongo Yesu yamuboro tafunya hani mu lukongo lwo otafunya mu hani mu bandu bemwe baruwo bangi oyo nisibwa lakini winyofunya mu lukongo lwemwe winyosangasa abantu bo lukongo lwemwe esikera ewe ngonga wicha Nyasaye wichanga no parisa sina wichanga no ndingara onyola sindu sina obandu bangi becha ku Yesu abantu bangi becha ku Nyasaye lakini becha nendo ku parisa becha ndo kulingara bindu bikabuhane ewe parisa mwe wicha ku Nyasaye one choni sibwana ona chiro kenda mumbera ida yiwa kendranga mo ya hare asibe na nyari khana okuwonya kwa asibuna nyari khana okufungulwa kwa dada yao asibuna nyari khana nona tula mumera nene mishambo eche dala yemwe eche family yemwe kira echa bao nota kitulamo Yesu ni Yesu yenyo kumwekesha mundu uno bwena mutusha mulu kongo lwawe mbwa mutekha abundu ali tofauti amwekese mwewe embera yemwe embera lukongo lwemwe inosi nyalo khukhonya yewe ewo barubo bangi niba khubora mbwe oche embera wa Nyasaye oche osaba oche kumwayo musumba Nyasaye mbo onanyolo kunyolo bukhonyi bwao abandi bangi babura mwe Nyasaye niyanga abandi bangi babura mwe Nyasaye akholanga kanonde kano akholanga kamaya lakini bandu bangi nibacha emberi mu Nyasaye lurunga lubaringara lurunga lubenyo olubatarajia Nyasaye akhole mu maisha kawe asibaringara mu Nyasaye akhole ngalu Nyasaye mwene yenya lakini benya Nyasaye akhole bene ngalu badaha kulwesho benyo kwekonyera engira Nyasaye akhwera baberesere mehabi benyo kwekonyera bene engira ira Nyasaye
ahoera retremo obuonya bwawe nyinyo kuborewe nori yao nalundi wacha mu kanisa obwera ngamwe okucha mu kanisa kuno subuhonye asikuretera obwawo hani maisha kange lakini sindu sindebanga bwadieri osisili mu lukongo lwemwe olingarako maisha kao okenda otie okugenda konde Nyasaye wao okugenda konde Yesu Kristo wao kufana mutie osisili mu lukongo omulingarire Nyasaye uno winyasa akuberese habi no sisili mu mbera yao ira mima kyahari mima kitakwanira mima kitalondana ndo buwanya ewe winyasa uchira ndo bacha winyo chira sande bucheke winyo chira sande mibindu bitahwera winyo kenda kubalo sisiro winyo kenda kubandu balabala kusisiro ni winyasa Nyasaye hore wekisa mu kanisa winya Nyasaye hore londana ngalwe odaha olondana ni mufwani yao Nyasaye sa holanga tyo akutusangwe akuire au otula mu Kongo akututse mu mbera ngeyo esikera eskerewe no chakubale ni muchesiro ni sina winyo kenda uche musiro winyo che ohole ne bakubore bindu byohola ebindu bitisa ebindu bitahwera lakini no chasa no hola ngali badaha lakini bakubora muicheside tengalangala omutumba Nyasaye akulamire tuinya haba aswinyo hola winye bindu byokwekisa ebindu byocha musirima no hola ne bindu byesirima ebyo fukira bakubore katani bakuboro chende ngohera tengi ne bakuboro chende bindu bifwana bitie emusirebyo winyocha lakini bakuboro holanga Nyasaye abona nyosikera Yesu namubora ndicho okora ngalu bilondana ngalu ibindu bya Nyasaye binyana namubukula mwenda winyotule mu Lukongo lwemwe winyotule mu mbera yao emera ya hare eyo mundu ula wafwa eyo mundu ula tamnyelo obuno bulamu bumwikolo nyinyo kutushamu Yesu namutusha bwamwire wanyu wa Lukongo lwawe amutushe mukuyirana amutushe mukumbera yayira amutushe ewe Yesu yakunonga walangwa mbemana na kutusha mumbereyo lakini winyofu nyamo winyo ikendelamo winyo kuimenyamo ni winyo kubona bukabukhani maisha kao Nyasaye sanyalo hora atyo haba nyinyo manyirishe mbwe kato mundu nabero omundu nobero nori mundu wae ngali mubiri kwao ewe no manyi obulwaye bwao buri ngotuwe ewe ngolwo chichange mbere wa Nyasaye ne omanyire minyahano kyao obuchuni bwo bitiramu maisha kao ne omanyire ne wahoreho bidi eyo kumukonya Nyasaye eyo kukwembere wa Nyasaye eyo kubola mu Nyasaye nikarimbo obulamu bw'abana bange nikari obulamu bwange buri okutula mwewe ndatula nibiri okutula mimisiro kedala yefwe ndatula nibiri okutula mu wirani ndatula nibiri okutula mu mesi ndatula ili mwaminje ili hole ngolwinya nyolo okunyolo kuduha kwange nyinyo kubora bandi balingala ngani balingala mbo ndakhali khabe chaba mesi bange basyange ndakhali khabe chabala abantu bolwubulo lwefwe ndakhahola khongalubenya benya bati khole bindu byemisango ne bindu bikabuhane biriwo bindu badakho khole ne okhola no basangasa lakini no funyira mu nyumba yao no funyira mu dada yao no funyira musacho no funyira mu hai wao no funyira bana bao ne ngo musanda ni mulire sirone sidete mulina ni muchonya lakini winyo sangasa bana babandu winyo sangasa becha bao winyo menya mumbera chilecha echo Lukongo lwemwe la swinyo kuchanga Yesu abona nyinyo kubora katano ringala kawaida mumera ya bandu wewe no rimulwaye abantu bo Lukongo lwemwe bana manyambo rimulwaye bamanye misando kyo bitramo bamanye nembo yo wadokwa bamanye nembo yo bitramo budinyu fulani bamanye bandu bo Lukongo lakini sibanyelo okuhonya no chokubucha nabo banabucha nawe banakubereso umwe banakubereso khole bindu byemisango ne misango bindu bikabuhane lakini bamanye nembo rusanda omundu no bera mulwaye no lwala Lukongo lunamanyambo rimulwaye katanu yari shukustanda bamanyambo rimulwaye lakini ni inyahana okuchonku kubona daktari ewe mwewo lwala ewe ne onacha abantu balabari becha bomundu uno tabona bamanyambo mundu uno arinde misando ne babumukula musubira mwe nalundi bari rehobaye ne babola mukhaba kumanyire Yesu kumanyire mwe Yesu awonyanga rera kumuyire mbere wa Yesu ili amudiro mukhono kwae endagani ibona mwe bamuyira Yesu yambona bomundu unakhwero tulamu Lukongo akhwero tulamu bindu byebye dala yawe na mudiro mukhono na mutusha mu Lukongo lwawe mwe ili anyolo okumutusha mu bunyahani nenda kudinyugari na bitirangamo ewe
ewe lingala mu Yesu yenyo kutusamunya hanikira ngo mundu wahaba mundu wainga mbere ni mbola ewe ocha otulanga no bolamwe hanje ku daktari no tulano aba no wacha ku daktari no cha musibitali bana uramgo chile musibitali no cha musibitali ranyone ebaramu daktari ngalo bitina amanya hano covid ilemo daktari anakuora mbota hole oti otachawa hole sindu fulani hola sino na huberese misala na huibare bila bio khoera no hola no rendera no londera no hola no amalo hola no anyolo bulamu bana kubona no kenda ne babola mwe omundu no kwapare mbwanafwa omundu no kwapare kata kwabere kurindirisa ngora lakini hana wonere ne kudobe umanyiro wacho ngane ngalu wacho ku daktari musibitali mudwaro aswacho teba bantu bolukongo lwemwe aswacho teba behoba omwenje ne wamanye buchuni wao esikera nibya holo kucha ku Yesu Kristo mwesi na kunyo chok teba bantu bene bilawo siwa bana kuchaka bana kubora ngweso na nyalana nebyo bonya bakulingano cha mukanza bakuba ngwebi no so nyalana nabyo icha kubucha nonano niyo sikera amanya hano ko sikahola nyasaye bolangani nawe sikasi ya ulano Yesu alomalomanga no moyo kwaye otekereza mwetula mulukongo lwemwe chalwandelola chakala mano mwe bare chakala mana anyolo kudiraho baro bandi benyanya saya bakore lakini abakore mumbera yawe niyo sikera nibadaha nibamutarajya mwe nibecha mbonye Yesu anataka so mukono abari mamugobere omufula amanyamwe Yesu anamutula so mukono kulo babola mwe bacha nibamusaba Yesu mwe mutula ho mukono atasibabola mwe aone babola mwe mutula ho mukono na ibulana bana becha nibamanyamwe Yesu anamutula ho mukono na nanyolo kubona lakini Yesu yabola haba yakudira mukono na mutusha kubandu bano yakudira mukono na mutusha mu Kongo na mwira olwande wanyu Kongo mana na mutema na mufucha ho matemu mu monichae na dira ho makono kae mu monicho niyo tsasi ya mlano Yesu arukutusha mu Kongo lwemwe arukutusha mu bandu bemwe mwile ya kutera ebindu bingi marahangi baro bandu benyanya saba khore bindu Yesu nya khole sindu aholanga mungire kabukhane ndabana babandu endagani bolanga maparo kaisi yo maparo kefwe okhola kwesi yo khola kwefwe kulweshewe ngotwambo parisoti ngotwambo mulingilise mungira sina obere no chamu kanisa buri hase obere no chano kusabanya sai lakini siwo sindu sinyasaru soda mbwa hasikore ho mubukabuhani wakatura mu Kongo lwemwe wakatura mu buchonda wahera wakatura mu mberaira wacha wabola mwenya sai nde cyo kubona nde chamu bwekisa masirishi endagani bola mwenya sai wefukula manga ni nyasai ula okadusanga mukalama sayo kakolo masirishi omanyiro budinyu bwobure rehanande bwecha bemwe rehanande byabeho bemwe mwichire Yesu musabe Yesu nyasaye niyenyo okuberese khabi niyenyo okuberese wirushe mutoka asane chana ndi atande ende ndika haba baribo bangu parza munyasaye na kuberese mutoka anecha mumfwani fulani na dundu nanyolo munyari wa nyasaye ne chande mutoka na kusabira nyasaye na kuonia na dundi sana ngutrata mu daktari bo para ewe ngirwe empera fulani yo parisanga mwilo kunyasaye akore sindu fulani anecha mungira ino niyo sikero mundu ulo siya para omufuno ya para ndebe chabaye bamureta bapara mu Yesu anamutaho muhono lakini Yesu yamutusha mu Kongo lwawe na mutowanyi na handi nata mutaho muhono mbere yamutema yamufucha ho matemu moni chae okwekesa mbwe sifwame okwekesa ngabantu bamwebu waba nibabone moyo asochobona yebulwatyo ubakole mbi babone bindu bikabuhane lakini Yesu yanyolo mutusha nyinyo hulingala no kuchiroza ho wamanyo lukano luro mundaga no lukano lwo mundu owamanyi hana owalangwa mbwe namani owali omundu owemera amajeshi owali mundu muhongo sana yali nadaha omuhori we yali munyumba na nyolo mundu nanyahana nde bukere sana yali namenyele maisha katahwera yali omundu owesitibwa lakini anyahana rinde misando abandu berwanyi sibamanya bari bamubere sitibwa niye cyane bamuhwire saluti niye cyane
na bitani bamukwire sarauti lakini yari inde minyaha no mukati mwaye niyo lunyo khubora mu Nyasaye niye nyo khuhonya Nyasaye yawe na bitiramu bindi bira ebitakwanira ebindi bira bandu badarawa niyo shikera nimbona mukata niye nyo khubereshe mtoka asana bitiramu ngera yo paramo mbapako obende business ikhongo obende sina kulwesho Nyasaye yabitiramu khori waye omukhana wari niye munyumba mwaye owari nataberesi wakhate luyari amesitiwa natamanyi khani mudala munyumba mula endagali wala mbwe niyo mundu ula uyecha uyesu unyasani wala kubitramo na mukendera mana omuhana uno nabora omuhayi wanaman mbwe lingala aru nabi aru mshumba Nyasaye era undula akholanga mahuwa mahongo Nyasaye waye akholanga mahuwa mahongo nona nyala saya chayo mana ya musu yasubira mbwe Nyasaye nyalo khole sindu sikabuhane maisha kae omwama ulate kereza natekereza omuhana unabola muhana unongawa bole bindu lakini kuli bandu beshima kuli bandu besitibwa kuli bandu bawelo luyari lakini kuinde minyaha no mukati mwefwe nabona mbere hamutekeresha ko muhana uno mani mubora ko mwami wange yacha na mubora mwami wae nacha mbwe natulala nabona mbwe amahuwa kibaborako yacha musiri nacha ne bandu bae nakingire nyandu napara mbwe nacha ne nyandu na yiro omushumba Nyasaye na muhora edagani bona mbwe yacha nyola omushumba Nyasaye ne bamubora mbwaru omundu owesitiwa omundu owaberesibwa luyari yachere yorere nde magari yorere munende sitibwa sihoera mbo hatekerese mbaye cherenyo musabire endagani bola mbo mushumba Nyasaye katasiya nyalo okutia haba natengera haya mubora mbwe lingala cho mubore mbwe nabona mbwache yoke mumwale kwa Yordani yena nyemu mara 7 umundu natebati ese mundu leremya lokiumo ese mbara mweninji chana mushumba Nyasaye nataho mukhono nangenda nyola so kuona handi sikera nisi nyola mundu uno muofu uno sina ndebe chabaye batarajia bamanya mbwe Nyasaye Yesu anamtaho mukhono lakini Yesu yenyo mwekesa mbwe omundu uno khwerewe duduye niyo sikera elishos na mbora mbwe ache yeyoke ache mumu alokula okwa madosi okumwekesa mwoture ngawa no mundu woluyari lakini uture mudosi olukongo lotulemo na madosi babandu botulemo abadosi nyebikera no sanda no nyahana nyinyo sabani nawe wotekereshe mbosi wa Nyasaye nyo kutusamu kusanda kwa mundu wesitibwa niyo oli manager undu oli mundu urinende mali chao lakini ubitire minyahano watekereshe mbosi ya Nyasaye watula mu lukongolo watula mu bandu mbera yedala yemwe watula mu bindi byokhoda byokhwekisatisa ebyokhoda bitakhwera okuchako mu kanisa kuonganese kuyera chala no nakaluha lakini birwa bindi bwinyo kholande Nyasaye moyo kwao no khuboleo moyo kwao mwene mbwenjinyo okukendande Nyasaye ndakha Nyasaye lorehane ndakhotekerese khulo khuba Nyasaye malumani nawe yenyo khukingulo tulamulu kongolo yenyo khukingulo tulamumbereyo mbwe ili anyolo khubesho bulamu yenyo sabalela nawe ewatekerese wabola mbwe ndakha Nyasaye undireko ndakunduse mumbera yedala yefwe ndakunduse mumbera ye family yefwe ndakunduse rando kunyahana kuno Nyasaye wefeni Nyasaye mwesikwa na awurira kwao awurirewo obere no saba woriana yenyo okana nawe nyinya kulama la nawe wasaba obola Nyasaye ndaho bukanange ni utula mu Kongo lwefwe no utula mu kulomalo mebibi ni utula mu bindu byesiala bino byobutulanda ndatula mu Nyasaye ili nyolo kuona ndaho usabe nawe bora Nyasaye baba Nyasaye mwemba basi kwe basani kubiro tyomuno kula otekereshe owawurise mbosi yao baba lingala Nyasaye ewe ni Nyasaye obukulanga bandu no batusamu mayani bwawe no batusamu madala kawe no batusamu ngongo chawe ili mwamunyolo kubaretro bulamo lingala ulo tekereshe mbosi yao atekereshe kuwalia odalino nabere na kurira baba mbonyolo mulokola onyolo kumbolela mwami no kunyolo okumfungula mwami no kumretro buhiringa bo mutusamu Kongo lwawe bwanyolo okuwonishiwa anyolo okunyola buhiri nendo bulamu muri Yesu Kristo baba kusaba kana kosi ni subira ninye malala no bushumbao saba kana kosi ni subira butamta Yesu Kristo limwoni yafwe
amen. Nyasaye ongere mikisa hanyasanyo lo hura kusaba kwao netabananga Reverend Nelson Ofunja nindi mwaye handuruma Saints Covenant Church ni enamba ange no da kunyola kusimu ni 0722 365 269 nino ndramo 0722 365 269 habicha Nyasaye, amen. Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami. Atio murisi wa Western Nyota TV mmetabananga Reverend Nelson Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma. Ninya so karibisha nendo kubora mbwe karibu ndabe changa ho Western Nyota kuri lwakutanu ochaka saa 1:30 chechuri nibu karibisha mbwe ngana nange ile kunyola kurembo ya Nyasaye yabana luma nafwe Nyasaye bongere mikisa anyola kuperese habi kanisa yefwe Saints Covenant in the headquarter la Busia County as was Askofu Christopher Funja ne nyala wanyola unamba esimu 0722 365 269 nino ndramo 0722 365 269. Karibu mwami